Bismillahirrahmanirrahim. Mehriban hem muhabbet iyesi bulgan Allah ismi bilen başlayız. Assalamu alaikum aziz milletteşler. İhtibarınızga büyük İslam talimatına bağışlangan dini ve milli içtimai tapşırığımızın bugünkü çıkarılışını takdim etimiz. Turmuşubuzda juyulmay turgan, bahası düşmey turgan kıymetler var. Nindi şırdada, nindi ilde de bu kıymetler her vakit kişilikning altın hazinesi bulup tura. Ul kitap. Ayı doğru fikir. Kitaplarda kişi yazmışı, kişilerde kitap yazmışı diler. Indi büyük burungu zamanlardan kelgen hakikatler de var. Yeryüzünün burungu halklarında, Yunan, Grek halklarında, Ermeni halklarında da bir-birsine en zor bulak ol kitap bulgan. Allah'a şükür bizning halkımızda da bu gırıf adet keng taralgan. Müslüman dünyasında da kitap bulak itu, ona ahamiyet beru faziletke sanala. Bizning kortanilerimizning gımırlarının karlı bızlı açlık zamanında da ilerinin türünde kaştelerde kitap saklandı hem kitap okuldu. Demek biz tarihte esli halk, biz kitaplı halk. İndi münasebetinden faydalanıp sizlerge İran İslam Cumhuriyeti'nde bulgan seferlerimizden görgen, işitken hem yüreklerimizge salgan mağnavi ırlıklardan sizge kitap, anın fazileti, anın üstünlüğü hakkında İran memleketinden alıp kaytkan mağlumatlarını sizin fikrinizge takdim etemiz. Hürmetli tamaşaçılar, Ehl-i Sünnet alimlerimiz aytgancha, kitaplarda kişi yazmışı, kişilerde de kitap yazmışı. İslam İran Cumhuriyeti'nde bulganda biz bir türküm din ehilleri İran Cumhuriyeti'nin baş kalası Teheran'da halk ara kitap ko'rgazmasinde bulduk. Bu hayran tamaşa elbette yüreklerimizge, ko'ngillerimizge kirdi. Ol bizning hissiyatlarimizning eng nishka qillarını şirttirdi. Halk ara kitap ko'rgazmasi. Ayı, bu ko'rgazmada yeryüzünün dört kıdgasından, büyük köp illerden, türlü memleketlerden kitap ko'rgazmasında qatnaşuşular var idi. Şunысы bizning ihtibarga layık. Bu halk ara kitap ko'rgazmasında Teheran şehrinde Tataristan kitap nashriyatining, Tataristan til hem tarix o'zagining kitapları hem Shihabuddin Marjani fondundan ketirilgan kitaplar büyük keng o'rin algan idi. Ayı saqlang'ich, ular Tatar halkının tarixin, edebiyatin, sanatın, onun balalar folkloruna bağışlangan kitapların, akiyetlerin, aşağı toklanu medeniyetin görsetken türlü rizıklarga bağışlangan kitaplarda görüp biz saklandık. Bu halkara kitap ko'rgazmasında biz ölmedik dedik. Biz uylandık. Biz uyandık. İslam'ın yeşil bayraklarına altın ukalar bilen yazılgan urunlar vardır bu Qom şehrinde. Ayı Qom şehri ol İran İslam Cumhuriyeti'nin mağnavi merkezi, onun mağnavi kuvvetidir. Bütün insaniyat dünyasının ihtibarına layık bulgan urunlarının birisi, Qom şehrinin yüregi bulgan ol
dünya küləmində şöhrətli ismi bulğan İslam kitabxanası. Ayı, bu kitabxana ғасырлар tüpkülündən kilgən İslamның mədəniyyətin, anın kitab kişin mağrifətə həm mədəniyyətə ımtılışın şağıldırğan bir kitab muzeyi. Ol əlbəttə sıqlanğış. Anda g'ilim, anda mağrifət, anda fikir kengligi hem tirenligi. Bu kitabxana hakkında Başkistan Fənlər Akademiyasının galimi Marcel Farshatov özünün fikirlerin ana şulay gövdelendirdi. Büyük Tatar galimi, tarihçi, arkeograf Mirqasim Gusmanoğlu Gusmanov'tan soraganlar Tatarga gına xos bo'lgan fazaliyatlarning eng muhimi nedir deyip, ol şulay deb javob bergan. Tatar kitapçı, kitaplı xalq deb. Bu kitapxonada bo'lgandan so'ng biz şul fikir bilan yangadan, ol fikir yangadan keldi. Chunki bu kitapxonada 40 mingdan ortiq qo'lyozma to'plangan. Shunisi da qiziq ham büyük muhim, bu bir kishi tarafidan gina yig'ilgan. Mirashi Nijazi efendi deb aytamiz endi biz ani. Ol o'z bo'lmagan akşasın bor etib şu kitaplarni yig'ib birga to'plagan, ham so'ngidan İran xalqina bo'lak etib bergan. Он очень любил книгу. دوست داشتن ایشون کتاب مثل این هست. Он любил книгу, как сказал поэт. ای آنکه ز من کتاب خواهی. Вот тот, который хочет взять у меня книгу. اگه من کتاب بهتون ندم ناراحت نشید. Не печалься, если я не дам тебе эту книгу. کتاب معشوقه منه. Эта книга моя возлюбленная. شما دیدید کسی معشوق خودشو به کسی بده؟ Разве ты видел, чтобы кто-то делился своей возлюбленной? ایشون انقدر کتاب رو دوست داشتن. Он так любил книги. Ayı, kitabxanada bulu, onu görü, ol zor bəxt. Çünki biz onda tışıb dengizgə köp itib inciler aldıq. Qəməl işin həmməsin yüreğimizgə saldıq. Bu ekskursiyanın sonunda bizning sıravımız boyunca ekskursavod anlatışı kitap hakkında bizlerge g'ajayib qiziq hem ma'nali anlatmalar berdi. بسم الله الرحمن الرحیم. ما دو تا کتاب داریم. У нас есть две книги. یک کتاب خطی داریم Есть книги که рукописные. اصل هست. Это основа, это یک کتاب оригинал. چاپی. И есть печатные книги. انسان اصله. Человек — это оригинал. میشه کتاب оригинал. خطی. Как книга, которая написана рукой. کتاب خطی تک هست. Рукописная книга جلد دومی نخواهد داشت. оригинальная. У انسان него нет повторения. У нее нет повторения. جلد انسان دومی نخواهد داشت. Человек тоже оригинален, и у него нет второго повторения. انسان مخلوق خداست. Человек — это творение Аллаха. کتابم مخلوق خداست. Книга тоже творение و تا Аллаха. خدا نخواهد خلق نمیشه. Пока Аллах не захочет, она не будет создана. کتاب اسم داره. У книги есть имя, انسانم اسم داره. у человека тоже есть کتاب имя. شناسنامه داره. У книги есть паспорт, انسانم داره у شناسنامه. человека тоже есть паспорт. یک ظاهری داره و یه باطنی. Есть внешность и есть внутренняя часть انسانم یه книги. ظاهر داره و یه باطن. У человека также есть внешность и есть внутренний мир. ظاهر کتاب میبینیم. Мы видим внешнюю Это сторону этой книги, но не видим, что تا внутри, زمانی که حرف بزنه. пока она не станет говорить с нами. حالا ظاهر داخلشو میبینم. Когда мы открываем и читаем, она говорит с нами. انسانم ظاهرشو معلومه. А внешность человека видима, ولی باطنشو نمیبینم. но мы не видим внутренний мир. حرف که میزنه میتونم تشخیص بدم. Как он начинает говорить, мы понимаем, что в нем. انسان یک مثل کتاب یک ظاهر یک آغاز داره و یه باطن. У книги есть начало и конец. بعضی کتاب‌ها یه برگن. Есть книги, где одна страница. بعضی انسان‌ها یه روز عمر داره. И есть люди, у которых один день жизни. بعضی انسان‌ها عمرشون طولانی است. И есть люди, у которых بعضی жизнь کتاب‌ها долгая. جلدشون طولانی است. И есть книги, они очень длинные. ما به کتاب وابسته ایم.
Мы связаны с книгой, یک کتاب ما وابسته است. и книга связана с нами. ما انسان ها در قبال خون فیلم و تصویر داریم. У нас есть книги, у нас есть фотографии и фильмы. کتاب هم در مقابل خودش فیلم و تصویر داره. У книги также есть фотографии, книги в библиотеке. بعضی این کتاب ها انسان ها رشد میکنن. Люди rастут, کتاب هم رشد میکنه. книга тоже растет. چطور رشد میکنه؟ Как растет книга? یک کتاب چاپ اولی 100 برگه، چاپ دومیش میشه 120 برگ، چاپ سومی میشه 150 برگ. Первое издание книги, возможно, 100 страниц. Второе издание будет уже добавленное, будет 120 страниц. Есть книги в третьем издании уже 150 страниц. ما انسان ها زبان داریم. У нас у людей есть язык. کتاب هم زبان داره. У книги тоже есть язык. ما انسان ها شغل داریم. У нас есть профессия, کتاب موضوع داره. у книги есть тема. ما انسان ها عمر داریم. У нас есть срок жизни. کتاب هم عمر داره. У книги тоже есть жизненный срок. همین الان انسان متولد شد. Сейчас где-то родился человек. همین الان انسان متولد شد. Где-то сейчас в мире родился человек. کتاب هم داشتیم 1300 سالش بود. Есть также книги, которые родились вот сейчас. آقا امام زمان ارمان فدا حضرت خضر نبی زنده هستن. Есть книги, которым 1300 лет. Китаб Есть люди, которым также 1300 лет. Имам Махди, ему 1300 лет. Хизру он много лет ему. کتاب هم زنده است. Книга тоже живая. انسان هم زنده است. Человек тоже живой. انسان میمیرد. Человек умирает. کتاب هم میمیرد. Книга тоже умирает. در طول تاریخ کتاب ها خیلی کشته شده. В истории мы знаем, очень много книг было убито. انسان هدایت میکنه. Человек наставляет на истинный путь. کتاب هم هدایت میکنه. Книга также наставляет на истинный путь. بعضی انسان ها گمراه میکنه. Некоторые люди сводят с истинного пути. بعضی کتاب هم گمراه کننده هست. И некоторые книги, как и люди, сводят с истинного пути. ما انسان ها بوستان کتاب داریم. У بوستان داریم. нас есть сады. کتاب هم بوستان داره. У книг тоже есть сады. بعضی کتاب انسان ها زندان دارن. У людей есть тюрьмы. بعضی کتابخانه ها هم زندان کتاب دارن. کتابشون به کسی نمیدن. Некоторые библиотеки являются тюрьмами для книг, потому что они не делятся книгами. مطالب خیلی بیشتر است. انسان مریض میشه، کتابم مریض میشه. Человек болеет, книга также болеет. انسان دشمن داره، کتابم دشمن داره. У людей есть враги, у книг тоже есть враги. بعضی انسان ها شخصیت مثبتی دارن. Очень есть положительные люди. بعضی انسان ها حالت بانمک هستن و جوک هستن. И есть люди, которые любят کتاب هم шутить. همینطوره هست. کتاب هست که حالت مزاحگونه دارن. Есть книги, в которых есть шутки بعضی کتاب ها и داره веселые شخصیت истории. هستن. Некоторые книги имеют очень важную личность. و اما اون چی که باید گفته بشه Но то, что я хотел сказать особо, این جمله است. это предложение. خداوند خطاب کرد به انسان Аллах сказал человеку: اقرا کتابک. читай свою книгу. انسان کتابت رو بخوان. Читай свою книгу, о человек. ما کتابون کی می‌نویسیم؟ Когда мы пишем свою کی книгу می‌خونیم؟ и когда мы ее читаем, تو دنیا می‌نویسیم کتابمون رو мы в этом мире пишем свою و книгу, در آخرت کتابمون رو می‌خونیم. и в Ахирате мы эту книгу читаем. کی می‌نویسه کتابمون رو؟ Кто пишет нашу книгу? دو نفر. Два سущества. رقیب و عتید. Ракиб, و عتید می‌نویسن. Ракиб и Атид – это два ангела, которые стоят у нас на плечах и пишут нашу книгу اعمال жизни. خوب رو در دست راست، Э, اعمال منفی دست چپ هست. Значит, хорошие наши деяния, богоугодные деяния в правую руку и, значит, деяния неугодные Аллаху в левую руку. خب جمله میتونه درست کنم. هر کتابی 4 بخش داره. У каждой книги есть 4 части. یه فهرست داره، И есть содержание, یه مقدمه داره и есть вступительная часть, و یه متن داره и есть основной текст, و یه نتیجه. и есть заключение.
انسان هم همین هست. У человека также. یه فهرست داره. У человека есть содержание. همون میریم شب بلقب سوالاتی میشه از ما. И в первую ночь после смерти нас будут спрашивать اعمال ما، کردار ما، نماز ما، روزه ما، о سوال. наших деяниях и о наших поклонениях. مقدمه انسان کیه؟ Когда вступительная часть человека? تولد، تکلیف. От рождения до того момента, когда он становится религиозно ایام کاری обязанным. ندارن به ما. تکلیف زمان نوشتن کتاب. С момента, когда значит, человек становится религиозно обязанным, начинается запись его книги жизни. خب این کتاب نوشته شد. Эта книга написана. نتیجه چی میشه؟ Какой будет заключительный этап? یا این کتاب به دست راستمون داده میشه یا به دست چپ. Эту книгу нам дадут или в правую руку, или в левую руку. آقایی که داشته این کتاب مینوشته Тот, кто написал эту книгу, سعی کرده موقع نوشتن کتابش خطا نکنه. старался не допускать ошибки во время написания. تا دیدار خطا میکنه Как только он допускал یه ошибку, پاکون ورداش و پاک کرد اون خطا شد. и он стирал то, что он написал по ошибке. انسان هم خطا میکنه Человек тоже совершает ошибки, ولی با توبه و استغفار پاک میکنه اون и خطاهاشو. он стирает свои ошибки, совершая покаяние тауба, اون موقع میشه کتاب در دست راست انسان. и тогда ему книгу дадут в правую руку, انشاءالله. иншаллах. Китапхана, Галижанап тынлык, җирдән күккә кадәр акыл бар. Ихтыярың җитеп кирип шумсаң, телгә килер шырлар, гасырлар. Әбу Галисина, Кол Галиләр, Гомәр Хәйям, исән, яшиләр. Дahilәрнең гомерен дәвам иткән китапхана сиңа башыям. Газиз кардәшләр, үзегезгә мәгълүм, милләтне милләт иткән, аның исеме һәм тарихы, аның теле һәм әдәбияты, аның сәнгате. Бүген китап турында сүз барганда без телчеләр, әдәбиятыбыз, туган телебезгә хезмәт итүчеләр белән дә танышыйк әле. Аларның яшәү мәгънәсе, аларның рух көче безләрне, милләтне аякта тотучы кыдрат бит. Хөрмәтле телевизор караучылар, форсаттан файдаланып, Кунакхана рубрикасында без сезгә Уфа кунагы белән әңгәмәне тәкъдим итәбез. Хөрмәтле телевизор караучылар, без сезне бүген Кунакхана рубрикасында Уфа кунагы белән таныштырмакчы булабыз. Ул филология фәннәре кандидаты, Чаллы дәүләт педагогия университеты доценты, Актаныш кызы Зифа Фәрит кызы Әхәтова. Исәнмесез? Зифа Фәрит кызы, Зифа ханым, дип эндәшәм инде сезгә. Сез бит менә мин белүемчә, Актаныш районының Иске Байсар авылында туып үскән кыз. Ул бик данлыклы авыл, зур кешеләрне, зур язучыларны биргән авыл. Менә сез менә шушы татар теле, татар әдәбияты юлыннан ни рәвешле, ни өчен сайладыгыз менә шул татар әдәбиятын, татар телен? Минем белгечлегем рус-татар телләре иде. Без инде укыган вакытта рус теле укытучысы булабыз дип укыдык, ләкин укып бетереп чыккан вакытта милли мәсьәләнең бик күтәрелгән чагы иде. Бу 80нче еллар ахыры бит инде. Татар теле күтәрелгән вакыт булгач, без бик шатланып татар теле юлыннан киттек. Мин аңа һич тә үкенмим. Мин хезмәт юлымны педагогия колледжында башладым. Хәзерге вакытта университетта укытам. Дөрес, соңгы елларны татар теле укытмыйм, ләкин шулай булса да барыбер татар рухы миндә саклана. Рус телен укытканда да мин ике телне чагыштырып бирәм. Милли тәрбия турында һәр вакыт истә тотам. Бу хезмәтне гомумән бик яратып башкарам. Ә менә сезнең институтта, сезнең менә татар теле кафедрасына студентлар, абитуриентлар күп киләме? Конкурс бармы? Теләп укыйлармы татар телен һәм әдәбиятын? Бәлки бик гаҗәп тә тоелыр. Быел иң зур конкурсларның берсе нәкъ менә татар бүлегенә булды. Беренчедән татар бүлеге ул хәзер
бары тик татар белгечлеген генә бирми, аңа өстәп бирелә башлады инглиз белгечлеге дә. Ул да әлбәттә абитуриентлар өчен бик кызыклы. Мәктәпләргә баралар икән безнең студентлар укып чыгып, анда авыл мәктәпләрендә бит бер татар теленә генә сәгатьләр җитмәскә дә мөмкин. Шуңа кушып инглиз телендә укытсалар, ул аларның үзләре өчен сәгатьләр дә бирә һәм гомумән телче ул күп яклы булырга тиеш. Бер генә телне белү бүгенге көндә минемчә бик аз. Яхшы итеп үз телеңне, рус телен, инглиз телен беләсең икән, бу инде бик күркәм сыйфат дип уйлыйм. Зифа ханым, менә хәзер бит инде телне саклау проблемасы Башкортстанда да, Татарстанда да, башка республикаларда ана телен саклау проблемасы тора. Әйме, менә аны балада кашан тәрбияли башларга, нишләргә дигәндә инде менә гаиләнең ролен күрсәтәләр. Менә сез моңа нинди карашыгыз? Мин сезнең фикер белән килешәм. Чынлап та телгә мәхәббәт, телне өйрәтү башланырга тиеш гаиләдән. Гаиләдә телгә мөнәсәбәт тискәре булса, әти-әни русча гына сөйләшсә, әлбәттә балалар да туган телләрен бик тиз оныталар. Шулай булса да күбрәк мәктәпне гаеплиләр бүгенге көндә. Имеш, укыту технологиялары бик уңышлы түгел, дөрес түгел, дәреслекләр камил язылмый дип. Ләкин минемчә ул мәсьәләнең бер 30% гына. Әлбәттә гаилә бирергә тиешмиле тәрбияне. Белүемчә инде сез бик кызыклы шәхес, күп кырлы шәхес. Мин сезне менә заманча психология белән шөгыльләнүегезне дә беләм. Менә шул хакта да телевизор караучыларга әйтеп китегез әле, ни өчен кирәк ул кешегә? Психология фәне бүгенге көндә ул зур үсештә, аның бик күп яңа тармаклары барлыкка килде, әле алга таба да алар үсәчәк. Психология ул бик күп сорауларга җавап табырга булыша. Ул бит инде күңел дөньясы турындагы фән. Менә ни өчен кешенең язмышы менә шулайрак, ни өчен берәү уңышка бик тиз ирешә, икенче кеше уңышка ирешми. Шундый сорауларга җавап таба ул. Шуның белән кызыклы минем өчен. Сәламәт яшәү рәвеш белән дә бәйле ул. Шул ук телләр белән дә аның бәйләнеше бар, дин белән дә бәйләнеше бар. Менә диндә бик күп яхшы фикерләр бар. Кеше ничек тәрбияләнергә тиеш. Психологиядә шул сорауларны күтәрә. Миңа ул шул ягы белән бик якын. Гомумән ул кешегә үз-үзен аңларга, башкаларны аңларга, мөнәсәбәтләрне җайга салырга ярдәм итә торган фән. Мин уйлыйм, һәр кеше психология белән таныш булырга тиеш. Шулай булганда гына ул тиз уңышка ирешә ала һәм дөньяга аяк күз белән карый ала. Кемнедер гаепләми, гаепне гаеп дип әйтүгә кирәк тә түгелдер, үзеннән эзли. Гомумән төрле мәсьәләләрнең сәбәбен үзеннән эзли кеше. Менә сезгә соңгы сорау, безнең инде сәхифәбез, кунакханә сәхифәбез кыска гына. Менә бүгенге кеше уңышлы, сәламәт булсын өчен ул нинди булырга тиеш, нинди сыйфатларга ия булырга тиеш? Кеше тормыштан үзеннән канәгать булып яшәргә тиеш. Ул канәгать булып яшәү үзеңне ничек бар шулай чикләү түгел, канәгать буласың, ләкин шул вакытта камиллеккә дә омтыласың. Ләкин тормышка ничектер шатлык белән карарга кирәк, аның матур якларын күбрәк күрергә кирәк. Югыйсә берәүләр күрә тормышның караңгы якларын гына, кешеләр дә шундый тискәре сыйфатлар гына күрә. Теге бөтен кешене начар итеп күрә, үзенә дошман итеп хәтта. Менә бу сыйфатлар кешегә яшәргә бик зур комачаулык итә. Минемчә, һәр кешенең бар яхшы сыйфатлары, әнә шуларны күреп, күтәреп алып, гомумән шатланып яши бергә кирәк, тормыштан тәм табып. Бу дөньяга туганбыз икән, шатланып яшәр өчен туганбыз. Зифа ханым, сезнең шәкертләрегез бик күп бит инде, үзегез гомер буе институтта укыткач, алар сезне бик яраталар. Менә шундый акыллы, яхшы, белемле укытучы булган өчен генә түгел, менә шундый үзегезнең дөньяга карашыгыз булган өчен дә, шуның өчен инде мин дә сезнең өчен бик шат. Мин сезгә телевизор караучылар исеменнән дә инде зур рәхмәт сүзләрен әйтәм. Һәм алда барысы да уңышлы булсын. Укытуыгыз да, гаиләгездә дә һәм ныклы сәламәтлек телибез сезгә. Рәхмәт, менә минем дә бер генә теләгем бар телевизор караучыларга. Үзегезне яратып, тормышны яратып, туган телегезне яратып, аны пропагандалап яшәргә кирәк. Шушы туган тел безне дингә дә алып килә, дин үзе шулай ук туган телгә якынайта. Гомумән кеше иманлы булып яшәсен иде. Амин. Ulug' xalqımızның газиз уллары һәм кызлары. Бүген сезнең өчен
махсус әзірленген программабызның инде азагына да якынлаштык. Быйылгы җигәрле җәйнең эссе көннәрендә күләгәле бүлмәләрдә Туган тел каналыннан балкыш программасын караучылар тагын да күбрәктер дип ышанабыз. Без сезне яратабыз, без сезгә рәхмәтлебез. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз.